Ilaga black ki hampir set itu sana Airok FC ni yang tabi nong sini. Depan. Kamu sedang pagi, mana pagi apa ya? Airok FC ga Airok FC ga
ไม่นึกไปเลยด่าเข้าเลยเดี๋ยวทั้งบิน Hero FC nak mazal eh. Komedri hep yone gana dip sana bile. Gol samle la ho gaya. Gol samle. Sige, Hero FC Anba, account home gift FC, jersey number 7 Johnson. Outside laner will score gift from Hero FC 1, atau Yaripok FC ne.
गोविंदास फमे नेमचा के गेम फमे एमएलए खरगा Yang bersama Wan Iskandar dah tanding ni ulama pergi. Jersey number 10 Arun. Yang bersama skor ni Anis Subah kalau hamil dah. Jersey number 10 Arun. Anis Subah kalau hamil dah. Ujib lainnya juga skor gitu bang. Hairong FC 2, Yaripung FC 0. Yang tersebut nakama kapi ya, oke. Era.
Apa me? Ini senso bagi buat tu. Sambal lagi bro. Rabi itu tahu Rabi itu. Tahu ini tu jauh tu. Sumbi cangga. Tahu saya Rabi lah.
Hello. Sama to sama. No. Tama lang ikaw ano? Kung sa bagay yan. Ay, hindi. Pemain ka hai mo. Apa isi itu?
계속 힘 넘어서 이해하면 양봉은세 asigumlaba first make up women trophy 2022 9 aside is the 11 months of tournament ki asista thajariba final match asigidamata ekoina haisa sasarubada shagesin bagya tumoina binamale biraktuna iramdam hairok sigi kun sigi player sanggo punin thogat biboina leng biratuna amade chathajariba tournament asigi damaktasu mateng mateng oina ba tembang biramba ning oina hangasarabada Dr. Y. Radheshyam Sinha Honorable MLA yang Mesina lupa lisim teragi saur bateng mang tau biramba gedamagta sinjalanjere borgaji committee ke mai kerege hanna na thagas sabagaloina sarge put lakada botung ke put sida maya phaba amade miyam ni seva ma tolong na tawbang ang boy biu ha dine sorry mafamda thamoi se ka tawni jai loina loina makata na tengbang birapada masigi tournament sigi atol gu phambam lang dalang sin biriba mingoina hangisaroda MD Usap Udil Honorable MLA Ziribang Sinasu lupa lisim teragi tengbang tawbigo gedamagtasu sarboso hanna na thagas sabagaloina sarge lakada gutung pudusida biang di soba makata na tawbiduna pudusida mai pakpo video halna sinjalang sergo gaji committee ke mai keri amo sek na ni tengah koi Abot ka ng singjagi masigi asigumlo final message gedamagta ken haja sasarabada isage sin to kya tumoina biram laga Manipur ya sugum masih dapat azasda asigum rabiram dam hirok gedamagta kai trophy de galek birapa Dr. Y. Radheshyam Sinha Honorable MLA Hyang Mesina masigi final message gedamagta lupa lisik tara ditengwang tawbiram pagedamagta sargo sinjalang jeriba mai pakite memorial trophy hairoki mai keregi hanna na thagas boloi na tolban khagosen loina loina na masigi asto bi phamam lang leng sing diriba ningoi na hangasara bada MD Usap Udil Honorable MLA Ziriba Mesina so masigi asigum laba sathajariba final match asigi da wakta lupa lisik tara ditengwang masu tawbi gedamagta sarbo haini na itana thagas boloi lakada ba sarge tukki bi sida Maya itu kan tadi yang di sebelah mata lo itu kan boleh dia hal ada yang terasa
Maghatawa score half-sim bidana. Hand back or hand kiba. Jersey number 7 Johnson na. Makiani Suba score hand bidana. Housing liner by score give him up. Hairong FC 3 Yaripok FC love. First half rồi đấy. Hero FC 3, Daibok FC 0. iPhone. Sama tuh main belum tadi yang mana? Sengaja nggak? Thakasari asigum naba final match sige di makhatana tembang bidapa singing laut serake lelera sponsor atau bidapa singing sul taraf serake